Butongeria bwa chogoria ne boingite wenji bwa irandi ria mbogori haria nandi bethirite bakiuga bobo ni kenda gutigirira mitino itikwithirwa igikarika aria baugite bobo ni kumanya na mbura nene iria itite na mbere kura. Mbura thiete na mbere kura kineniaga na nkinya kuongereka utongoria bwa location ya chogoria na nkinya kaunti nini ya Mara baugite gutire kuruta wira kirira ndiria mbogori rari wandiwe ni a chogoria. So far in preparedness nonto bwa mbura ria ikura nenema netumbite kwaria na antu baria bekaraga marandini na gwetu chogoria location especially irandi ria mbogori kambuge this morning tukuthi twarie na antu baria benja maiga kuu na twetikanirie na betikira gusize kuruta wira kuu irandini mpaka riria mbura ikanyia. Kuringana na Chibo George Mutembei wa location ngene ya chogoria irandi riri ria mbogori rituragia ngono cia kuomoka na nkinya kuomokera antu na kwoguo aruti wira bara baturakirira ndiriri babatiri kuma umogo kagita kariogo kagita tagaka kambura giki kiumirite nonto last year ni twaombire kulusia antu bairio na kwoguo tugwitikaniria batikendere kuruta wira irandi-ini riu. Tiga cierandi Mutembei augite wana bara baturaga guntu kura kwimba kwithirwa gukiomoka mbura ya nene aba batiri kwibanga kenda bona ndariri cia kuomoka baomba kuumiria. Au angi no kankuga nituku-encourage antu baria batwire guntu kura kwina kugicha landslides kana nguka bageria kwebera area iu nonto mbura noka tukuona na igu cause damages nonto nitukuona kumwe miti nigereti kuguka na tari ugu mitire ya kuina barabara nitukubanga mibango ya kugita miteu itikethwe danger ki road users kirikiria uritie nkinya karibara baturanire na barabara nene kugitanga miti ya wera mirajeti kaje kugwira nkari na nkinya kuragaragio thi na twaomba kuonana na antu bastima nikenda baomba guturekeria tugita mitiu tukamegita tucoke twejane gicukuri ji around au ange no kankauria antu still batigetere tuthi kuruta wira twi thirikari antu kaona muti yaku na nyomba yaku kana we barabarani please nitugerie kweria mitiu no lakini still antu batigateka advantage ya gutema miti o ugu turiuga ni mitire yaku na nyomba na tuendelee kuanda miti no lakini tiaku na nyomba kana barabara. Kiripotera wero weekendi kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.